Оттон ти туохтем бар же кризис кемигер беян орон тахара продукцияты үдүгө ден хеп. Сыныр дүрчө импортна хына товар качактанар ди, биетине качактылар. 200 кудук колор доллар үдден хына ме үдүр була ди. Мен бире тоон асылага кризиске колор колгейт пастатылага жамын кенеге лесной бальзамын госпиталь. Бая хана чек болду. Эти кризис билет үчүгө өрүтүн Аллахка кайтак болуу. Тох дегенне тох итеп кетаган хеп бу билинги 1-2 жыл мехна бар. Хеп именно местное производство күйрөнсөп. То жетер бихи биле в чепчики хатчыга үйренен халып бу биле в сырвы ресурс будем беребит, нефть, газ, золото, алмаз. Он же в товары ыларга верне алып атын дойдуйта. Оны если огынаты ыратаганы вынужденно манна оңорбут. Уже мене близ в сырвы болбака уже в тебе бетен үлләмит уже производство оңормут, токуйдамын, хаямыт уже хим бир местное производство билген күчкә хайда жанып.